Gino kuna temsio kibirecha Jacob Mwirigi na chumiretia gutariria kurea kwaniro ko kini uriti ngwe wa thirikari ya Gavana Khairo Mwangaza akere Mwirigi yora ni mukarigite wa kamiti ya budget augwete pota MCAs gotin kyonende bana kyokima biye kwethira bakibutharia akaribo ugite kuri no kuiba kwana ate kinyanyuma yabo kumwengatanga Gavana Khairo Mwangaza gitine maita yale ate kona ni ari na wiru bokuboki kwethira aino ngataniro na MCAs bambungeu ene era tu ina onda ene miru katute ko bokara ngira ndi guru twari yo kuona twigwatanira na mbara kuto ina ndo anonge kama iwe MC yake na giteke ke Gavana hora iwe ngenda ke MP inde ne keto komba ko doto tuko kitate tuti ukara ndi guru twaraniria so kira kwenda oboira antu betu na kinyabumburie ipo kuona twishita kwa miru eburu ugekira yako eba kwariria biu biao ye muntu na kwenda kwaria uri aikwaru akenda agitate aona gya kurea ibo kuona kurutu etita bwega ndene meru count etita bwega nambuge bruwas insave te tam ira to aina munya ndakinya tamu yeto ya kiraito indirare akwe mono lakini muntu onde akara kunenkerwa space yewe ndegoro ebwa dire andari kwigitara 2013-2017 inda achiga wakinyande mheshimiwa nonto inda aina yuga tia kuga mantu yathithekana jakagitatea jakaditheka tamuge thira indire observe rija kona mheshimiwa nonto na harare antu akomba kwari yakagitatea na aru Mwirigi kuoga kinyankero ko mwana ora kwenda kwa ambassador ko rumbuga kero kwe barabara ethuki kwa undithia kathithia na into bia thirikari bitere nchatagwa tukwenda twere ano ndakenda omenya mbeca iria ikweja ndene Meru County ikuruka irwa na sheria na ikandi 70 na ikeja kiriba atuika gitatea Meru tutiuma gwita kwere ncha na kenda mbeca chieja Meru kaiga ina watho ndakinya tweja Meru nio ni ugi bati kuthingata into bikaga wabigeta mawondine bitena kwere nchana tego tuiga Mwirigi ara gwita guturia marure utike akona ikobuyo roi ara count tubati kuga into bikagawana njire njega bikere kwithora ibyo bokinyira na njire ndongi